نقف اليوم في 17 من آذار والزمان يطالبنا بإجابات كبرى تليق بحجم تضحياتنا. وقبل أن نستهل نقاشاتنا وقبل أن نرسم بكلمات ملامح غدنا، دعونا نستحضر حقيقة في أسمى تجلياتها. نحن لا نقف هنا لنردد شعارات عابرة، بل لنكرم مسيرة عمدت بالعرق والدم. كل كريان بروجانان درب كبير بيشيانا ديار بكو أفشل شر لسرها بكو دسكفين شورشا جنالي ودوك دمين داويد محل كسي شاهدية بان بيران كرد. سپایرو کنفرانسا کل قامش توتی داخستن بن سلوگانا به هر رجبوم سوگر کرنا ما فی جنان دستور سوریانو ده بردام کرنا خبات جنان یکو بده سالا کشاندی ایرو اف کمبونا کو هاتیه چکرن جبرکو گمان و مترسین جنن کو دهری ما روجاوای کردستان ده دجین ده هندر شورش تکی ده شورش دان آوا کرن بدها سازی هاتن چکرن امکارن بیشن تکوشینو برخدانی حمو قادن جهان جیانی ده دانا مشاندن ایرو مترسیه که جره بازی بر برنا سوریه و تجیان کرن جبوجی يعني حوجداريه که هبو کامیرو الهب کم ببن اموان مترسیه خو بهور پار و بکن جبو اموان مترسیانا درباس بکن ام حمو انجام کوجبه کنفرانس در که وجهه پیوندیداری سوریه را نقاش بکن اف کنفرانس گلکی گرینگی کی وی هي تایبت ام دبیجن هنک خالنی کوجبو د سوریه دبن مسوگر کرن دبکو عمل ور بسر زمان بینن یک جوان او کو خالن کو سرکه اشکره د سوریه دبن بساندن مجاری وک هویان نابری جنو مرد بکو به اشکره کرن هروها مجاری کو ام ایرو وتر صحنه دبینن کو ام کربجن حکومت دمکیه کل شامی هاتیه بریو برن و قاده سیاسیه کو سوری رولک جنان ته دتنی اگر هبه جیتنی سمبولیک مایه ام وک جنن دو قاده سیاسی د مت کوشینو خبر دائما شاندن اوی ترسید د چکنج بو وجی د هندره د سوریانو ده حوجداریه که هیکو مسوگر کرنا خبات جنان د قاده سیاسی برولکی کو اکتیو به چکرن همو پیمان ناف دولتی یکو پاراسنا مافی جنان دکد به کو دستور سوری د دربازدار به د وکویا کارو خباتو پروردهیه ده جبو وجی ام ایروان خلانا نقاش دکن و ام تایبت د گاوین دسپک د وش ورشید مگوت ام دخوازن ببن بنگها اواکرنا سوریه کنو تجربه روجاوای کردستان تجربه که ارینیه د کارش بو تواهی سوریه به مدل کی کو ام کاربن درباز کن ام که همولاتین كرد بن عرب بن سوريان بن سوريا نوده ام چاوا كارن رول بليزن و ام وكي جنن خدي تجربه شورش روجاوا ام چاوا كارن پشنگتي كش بو جنن سوري بكن ناوی من جاگلویه اندام سیاتی فازا دیاری برا پو سوری ده تبلیغون امه جبو وی کنگره وی کنفرانسه جبرگو تکوشینا گوجین کریه ده همه مجاراده برخدانی کریه خو اثبات کریه جبو ویجی اف حکومتا دمکی رولا جل قبول ناکه جبو ویجی تکوشینا برخدانا ما گویرو تکرن ام جی ما في خواه دخوازن دو حكومت دمکی ده ما في خواه سوگر بکن ام جهه خواه ده هندره وی حكومت نافي حكومت وی بکرن جبو ویجی يعني جنا محامی به جنا یا گو تکوشینه دکه جنا پاراستناوی والاتی کریه و شورش روجاوا به شورش جنیت راست کردن. جبر گو برخدانیا کو جنیت هندره روجاوای کردستان کریه. دیچپری شرط برخدای، دقیقه سیاسی دیه جواکی ده. تکوشینه کی به هم پاکریه. جبوه اف برخدانیا خوبه امیزیده بکن. گم ما في خوام سوگر بکن. ده حكومات آدم كده وأمي أمهنة وأمي هبن حتى داوي أمي ما في خواب باريزن
وأمي تقوشينا خواه بلند بكن. سهام قريو من المكون السرياني. اليوم طبعا اندعينا من كونغرس ستار لحضور هالكونفرانس تحت شعار معا من أجل ضمان حقوق المرأة في الدستور السوري. طبعا كمرأة في شمال شرق سوريا اشتغلت كثير المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، واليوم في الجزيرة السورية تعمل على ضمان حقوق المرأة والحفاظ على كافة المكتسبات والإنجازات التي حققتها، وتتمنى أن تكون مشاركة في كتابة الدستور السوري ضمن الحكومة الانتقالية وفيما بعد الحكومة الانتقالية ليكون لها دور في سوريا. كون المرأة في الدستور السوري لعام 2012 أعطيت بعض الحقوق البسيطة في المادتين 23 و 33، لكن كان يوجد بعض المواد التي تقصي المرأة مثل عدم منح الجنسية لأطفالها، أو أيضا قانون الأحوال الشخصية الذي فرض على المرأة شروط كثيرة، منها الزواج ل4 مرات حسب الشريعة الإسلامية، وأيضا زواج القاصرات بموافقة القضاة. فنحن نتمنى أن يكون مساواة بين المرأة والرجل في الدستور السوري الجديد لسوريا الجديدة.